što se dešava? Ja bih rekao nekakva jedna fotografska čarolija, nešto što se radilo prije 150 godina. Znači, jedna vrsta izrade fotografija koja se zove mokri kolodi, koji je u nekakvoj povijesti fotografije recimo nekakva treća stepenica nakon dagerotipije i kalotipije, koja po svom nazivu mokri kolodi znači da se treba napraviti u nekakvih 10 do 12 minuta od onog trenutka kad se krene sa obradom u kemikalijama. Cijela priča mokrokolodija je krenula negdje oko 1854. godine. Frederick Scott Archer je riješio veliki problem fotografije, a to je napraviti što kraću ekspoziciju pri snimanju. Znači, sve ove tehnike koje su bile prije toga su imale od 1 do 5 minuta nekakve ekspozicije, znači apsolutno je nemoguće bilo napraviti portret, da osoba da bude mirna 5 minuta. Radi se na staklu, znači i medij se promijenio, više nije papir. Radi se na staklu, preljeva se sa kolodijem. Kolodij je inače poznat kao antiseptik za žuljeve, za kurje oči, ali se miješa sa iodidima, bromidima i ostalim stvarima koji opet dobro reagiraju i sa srebrnim nitratom koji je senzibilizator. Znači, kada se to senzibilizira i kad je ploča još uvijek mokra, stavlja se u kazetu, koristi se znači ovakvi nekakvi stari fotoaparati kao što je ovaj preko 100 godina, eksponira se i ide se u tamnu komoru, znači mora se razvijati u tamnoj komori pri nekakvom crvenom svjetlu. I nakon toga izlazi fotografija van, fiksira se, lakira se ručno, farba se od ozada crnom bojom i na kraju dobiva se fotografija na staklu. Arbe je legenda, fotografska legenda koja je uvijek živio sa fotografijom, koji je živio sa svojim aparatom, koji je živio svoju posebnost i Arbe je umjetnik. Fotografija je tad bila skupa i jednostavno puk koji nije imao novaca nije se ni fotografirao. Znači, fotografirali su se bogataši. I još jedna stvar veoma bitna za ondašnje fotografe i fotografe i nakon toga je da su fotografi bili putujući. Fotografi nisu imali svoje radnje stalne u nekakvim gradovima. Upravo zato što nije bilo dovoljno novaca kod puka da to plaćaju, nego su fotografi dolazili sa svojim konjima, kolima, tamnim komorama, fotografirali su jedno vrijeme ili su uzeli nekakav prostor za fotografiranje. Kad su vidjeli da više nema zainteresirani za fotografiranje, oni su odlazili u drugi grad. I još jedna interesantna stvar za ovu tehniku i te tehnike onda, ona se još naziva fotografija bez struje, jer ona se praktično radila vani. Znači, u zatvorenom prostoru, nekakvom gdje nema svjetlo, je crveno svjetlo, ali radila se sve vani, bez struje se radila, bez rasvjete, bez ovoga. Mi smo malo to modernizirali, jer onda su bili, ako si imao studio, onda je to bio studio, zvala se Glass House, staklena kuća koja je imala puno svjetla i tako se radilo. Prošlost koju on zabilježava sa tim jednim trenutkom rada ili više sati koja ostaje, tako rekući, jedna vječnost. Ovo je tehnika koju mogu samo živjeti entuzijasti, umjetnici, ljubitelji u nešto što je bilo i s time se pokazuje kako se vraćamo starim stilovima i crno-bijeloj tehnici koja je na neki način možda izgleda jako primitivna, međutim izuzetno je komplicirana za razliku od danas. Danas je dovoljno kupiti suvremenu kameru, snimiti i škljocati 100 puta i od tih 100 puta jedna će uspjeti. Ovdje se osjeća da se ima truda, da se ima određene energije, a ono što Arbo pokreće to je sigurno ljubav. Ljubav koju on ima u sebi, koju pokazuje i on je tu doajen. On je tu među prvima u našoj županiji i smatram da
mu je mjesto i u Petrinji da obilježi, to jest da zaustavi vrijeme sa jednom svojom ili više fotografija koje bi napravio u ovom našem višestoljetnom parku i sa našom fontanom i crkvom.